Prevrnuli smo se cijeli... Sve smo zjebali. Ti si trebao nekada. Desne ljudi, idemo... Pozdrav ljudi, muđo ovdje. Aj ba, nemoj da mi serete, nego lajkujte ovaj video. Ljudi, upravo izlazimo iz ovog apartmana, preveliko nam je ovo za 17 ljudi pa smo danas uzeli za 30. Možda ćemo praviti privatne partije. Idemo promijeniti apartman, malo drugu lokaciju, 5 dana smo ovdje, 5 dana ćemo ići u drugi. I love you and zadnji put da pogledamo ovaj beautiful view. Vidjet ćemo kakav ćemo pogled imati u onom apartmanu, točnije isto je neki dobar. Ispričat ću vam baš šta je bilo, imao sam malo sranja sa rezervacijom, ali dobro ispao se. Ozbiljno. Good fucking morning, motherfuckers. Yeah. Idemo sad na Maverick, tj. idemo u pustinju. Malo se gazit sa ovim... Šta vozio mi bagije one? Neke predrkane trkačke Polaris, gubljenje. Idemo sad do pustinje, to će biti brutalica. Kako me ruke bole. Evo babe, vozimo se do pustinje, imamo još neki 10-ak minuta. Ovo je najdebilniji lik kojeg sam ikad upoznao, znači doslovno ne želim s njim pričat evo do kraja Dubaja, iskreno. Nemoj se smijat, glups kurac. Ja ne znam šta priča, dok priča neke gluposti, nebuloze ovo. Ali ga boli kurac, vidi ga. Već sad izgleda opasno, nismo ni ušli naš. Da, već se nazire se pustinjica. Sa leve strane možete vidjeti Al-Shandbah, Hrešlek, pustinju. Ovdje je naš burazer, donio ovaj malo u kurcu, sluša muziku. Ne sluša muziku, nego samo da ne bi pričali sa mnom. Ona su stvari ignorira, nego mi toga nismo ni svesni. Mi mislimo on sluša muziku, a on drži onaj noise cancellation da nas ne čuje. Previše mu ga je nas. Treći dan bacit će nas iz aviona, nećemo morati da skačemo. Uskoro ide skoka, ja sam se sinoć malo usro. Da? Iskreno, kad sam legao spava sam malo sanjao taj moment. Ja mislim da će skok biti najjači od svega. Ronjenje je jučer bilo ekstra zanimljivo, ali malo čudno. Ne možeš toliko razmišljati uopće o tim morskim psima i tim sranjima ispod u akvarijumu. Pošto sam ja prvi put baš ronio s tom bocom, bilo mi malo zajebano, znaš. Idemo ljudi, idemo se u pustinju. Evo i familija, desija. Tu smo ljudi, čekamo da krenemo u Ali Prljavlenc. Biti evo čekamo da krenemo, ja moram i sad ostaviti toj stvari, spremno je sve. Kako će ovo biti dobro ljudi. Ovo su naši, tu su 3, još 2 fale, mislim da ovaj jedan veliki, ovaj bijeli. Prelazimo na GoPro, tako da see ya motherfuckers. Mora baba ovdje stvari ostaviti. Jer osmice jebote, a? A ljudi, vidimo se na GoPro. Check this. Prevrnuli smo se cijeli ljudi, Crni je vozio, razvalili smo cijeli bagi. Crni, ti si divljak, brat. A znaš kad sam se ja zavezao? Prije 5 minuta. Ovo sve smo sjebali. What the fuck? Gledaj gume. A mislim vidim. Nikad skuplje bagi niste vozili. Izgubio sam telefon, bio je da smo našli telefon, još je živ. Baš smo se izvrnuli skroz. Sam nas je odjednom bacilo i kotrljali smo se u zraku, dobro da smo bili svezani. Ne znam, nešto me bole noge, ruke, ali nema veze. Jedan sam telefon našao, ispod mi tu u pustinji bio, još je živ. Ovo će biti skup bagi. Crni ga baba izvrno. Ovo je gotovo, ide napad. Gledaj kajš. Bože dragi. Hoće da ja baba vozim. Stigo nam je drugi bagi, evo ga, mister Nesreća. Nije zebancija, brate, bole me rebra, ja mislim da sam slomio. Beži ti tamo nazad. Tu je drugi, baba će sad da vozi. Hoćeš ovi ostali 15 minuta? Neću. Dosta je meni za danas. Check this. Evo ga ovaj strgani. Evo dođi da viš, otkinuo je skroz brat. Evo, otkinuo je skroz, evo. Kažu da nikad nisu vidjeli ovo što Ja mislim da je Crni Nogatu kriv, napravi. iskreno. Mislim da je Nogatu kriv. Ne znam jeste vi razumeli, kaže čovjek da ovo nikad u životu nije vidio da je neko napravio bagi, ali nije zebancija mogu. Rolkeć. Gledaj, sve je otišlo. Mogao si me ubiti.
Naš, pustite vi ljudi za jebanciju, mogli smo mi gadno najebat. Mogli smo baš najebat. What the fuck. Roll cage cijeli iskrivljen. Koji kaos. Hladnjak ti jedno 500 eurića. 500? Da. Mo ne pričaj mi kakvi 500 eura. Branik na autu 500 eura došli. Evo te ja To je to ljudi, otprilike možemo sad polako i krenut. Čekali su da napišu taj račun za štetu. Vidio svjetlo, ova poklopac, tu je ošao unutra, ne znam šta je bilo sve ošao, nemam blage veze. Krov, ove plastike, vrat, guma. Koja katastrofa. A neki živa glavuđa, bitna je živa glavuđica. Pa kaže. Aj, ja ne mogu da vjerujem koliko me noge bole, ko da nemam koljena. bio si udes danas. Kako je ovaj grad special? Ti si special. Lažeš. Ne može to na sve dana. Good morning people. Kako me bole rebra, vrat i nos. Znao sam da će me sutra dan sve boli. Ne mogu disat. Guys, I'm dying. Gledaj maglu van. What the fuck je ovo? What the fuck? Skoro mi je ispalo ovdje. Sad mi se sve sleglo. Boli me dosta od onog jučer. Ali nema veze. Idemo sad u safari. To će biti top. Danas smo poranili. Tako da imamo sad dosta vremena za sve i idemo se malo zajebat. Pokupio nas Burazer od Teslici. Naš, baš je cool auto, gledao. Može spavat. Koliko vozi? 120. Ko da se vozimo 30. Čuje se kao fen. I muzika je onako baš smanjena, pun kurac. A čuješ i baš ono top. To je prejeben. Gledaj gore panorame. Ne vi se ništa ćete magla. Da, fora autić. Sviđa mi se. Stigli smo Toni i ja, malo smo se zajebali jer je magla. Evo može solo on. Čekamo. Mi su kenjuju na pumpi. Da, Boris Crni dolaze, kenjaju na pumpi, mi smo stigli. Ogromno, ovo je baš ogromno. Ono ulaz u ovaj safari je koliko kilometar. Kilometar smo se vozili od gejta do ulaza, nismo još došli da damo kartu. Da. Tako da ovo je baš ogromno, mislim da će biti top. Da. Baba Killer, sad ćete ga vidjeti. Baba Killer je inače jedan naš taksista koga smo upoznali par dana, ne znam odakle, da li je Pakistan, neki Bangladeš ili nešto. Najjači lik, sad ćete ga vidjeti. Dao nam broj da nam bude privatni vozač u Dubaju, ja uđem, on se zove Baba Killer. Kako me ovdje boli, ne mogu se smijati. I šta kaže? Yes bro, no problem. Rekao, ćeš ideš s nama na safari? No problem boss, whatever you tell me boss. Jedva čekam da ga vidim sad, zamisli. Pa napuši se kurca, baba. Pa pojeo mi krofnu. Come here, boss! Baba Killer coming. Baba Killer ga vidi. Stigle babe u zoo. Iza nas je Crni Boris i naš driver. Yeah, baby. Dobar. A nije loše, baba. Evo Crni, evo Toni, Boris bježi, ko pičkica. Crni će snimit footage-a, sat i po vremena, na šta će iskoristiti? Ništa. Evo, vidiš da pričamo. Vidiš da Ovaj čovjek ima 32 godine. Da, ovaj čovjek ima 32 godine. Glavu možda mi smisli. Glavu. Ponovit ćemo opet, ovaj čovjek ima 30 godina. Glavu. 32. Ovako možda me uvati. U gatu ima ruku ko šimpanza. Gdje da baba vidi. Pogledajte bulju. Znaš kako si ga cimno, gledajte čovjek tamo crni. Gledajte tu glavu. Gorila. Usto je tata, gledaj tata. Evo, ovo je baba. O, s ovim baš nema zajebanci. Vidi ga.
Ovo je baš next level. Glave male dole, a? Desnicu za ovo. Kako su dobre. He's the alpha male, and he owns all of the females here. Brat Yes. moj. Yeah, as you can see to your right, there's a very Gledaj beautiful baba, monkey a? over there. Gledaj koliko ih. Bratice. Babe malo prilegle. They can grow even bigger. Ovo je leba. Ovo je prava stvar. Safarija, neki klad od 300 evra. Završile babe, a? Gotovo, dosta. Dosta u pičku maternu i životinje. Najveći majmun je crni, realno. Da, dosta ljudi damo malo da se banjamo, da se malo kupamo. Ali bilo je ekstra, fakat je bilo dobro. Sad smo bili na ovome beach baru, ali ne smijem nositi kameru tamo pa sam sad izašao, pošto će Alik doći po mene kroz 2-3 minute i to nemate pojma u čemu. Mislim da je uzeo novog Lamborghinija Huracan Evo, Spydera još, znaš kako pucao. Sad bi on trebao doletiti kroz 2-3 minute pa ćemo se malo prođirati kroz Dubai, da vidite. Familijo, šta je ovo, familijice? A laže! Au! Slaba pričica, a brale? Kabrioleza. Strašno. We'll give you 5 meters advance. Pa ovo nije humano! What the fuck? Oh, ujeb. Nah, my brothers don't live in this Rusty bar. I tell you, I got to link me at the coffee shop. Wanna finish your face with just a typical. Ne treba ti muzika. Ovo je najveći seks ikad. Najveći seks. Najveći seks ikad. Najveći seks. Kraj, završena priča. Kamera na svakih 500 metara. Da, svaki kilometar su rekli. Možda i manje. Ljudi, jeste vi svjesni šta je ovo? Ne znam jeste svjesni, ali ovo je jebeni mensori. What the fuck, brate? What the fuck? What the fuck je ovo, ljudi? Znači, onaj ko se ne konta u aute nije svjestan šta je ovo. Baš nije. Aj ba, nemoj da mi serete, nego lajkujte ovaj video.